ma na nga sa ha la ra is semibol tongo wa dai ya. Okay. Jadi ini bo pronunciation ro tong. For example like bilabial. Bilabial yang kita mau kisi by kisi nanggai jada sound payment. Like pa. Okay. Pa. Okay, next nomor pa. Okay, pa. Kisi by kisi jada nanggai jada sound payment. Okay, alveolar nomor ta. Alveolar mana? Tip of the tongue. Okay. Beslai. Beslai by wakum sloyo namanya jeda sound noko. Hard plate. Abang hard plate. Abang pelangi je sound time ni. Kono alveolar. Okay, like ta. Okay, next kamu like collective kamu like ca. Ca pertama. Your blade of the tongue. Apa pertama nanti sudah hard plate. Isi kita. Ya apa no? Cini sound apa jago ca. Bela ka ga. Ini soft o jaga. Soft plate. Apa pronounce hypercale soft plate o is broken mana ikoro. Okay. Something like that. Okay, like orang tahu stop nasal ini tahu sema no apa ke? Nasal tahu ni book nanti je sound je mana? Book ni bising ko no orang ma bilabial. Ma per to kisi to nangi kamu. Kya apa? Bobian ni articulation to. Abang ka book nanti. Okay. Sing siapa ma use kayo aku kata nungtan sini soft plate. Abo pura sini to teranu hamono block hai. Ini lah. Apa sih? Ma. Wrist plate. Okay. Apa kena? Jepun nung sawo. Ama clear. Itu tabang jadi buku romi jadi sakitnya ini sound alam kena like ama apa difference atau tunggu. For example like na orang mengisi sakit nai tadi difference dengan sound ini ada ungu. Itu apa kena berno nasal sound jauh. Okay, itu sungguh sapro apa sing realize saya. Because sungguh saya pajin sini saya kayo ahai ke pai, yang ti pai saya ni apa. Okay, next slide open. Kita pusing contrasting pair kainai contrast tadi ya. Angora si example beli ya, because just kayak saya example beli. Tanya ba, apa jago neng ba versus tabok, ay mana ba versus tabok, ay mana ba versus tabok, ay mana. Okay. Itu ngorok, kasih di tangga. Just ngorok, bujana bagi sini. Okay. For example like pie. Okay, pie mana purchase, buy mana bro. Buy. Buy. Okay, kita versus da. Active marker da knife. Ka versus ga. Kong bend down. Okay, kong di ni ada gong kita harus hemat utama gong mo tong naik mal mata. Okay, power set pa. Okay, pi finish high come. Okay, that means pa and pa contrast tong. Okay, next ta versus ta. Tang touch thang go. Ta versus ta. Okay. Pura same sudah orang sini situation. Karena clearly penuh saja. Kau perlu ta and ta contrast dong. Karena perlu perlu kaisa phone. Next pa versus ta. Pa pada ta yang. Okay, something like that. Ta versus cha. Ta tai cha is like it. Ta versus ta. Thai to do Thai area or location. Next, ka versus tha. Ka is climb, tha is time. Okay. Cha versus jam. Jam is like rusted. Jam ke boat. Thuri motor kisah. Okay. Ma versus na. Ma hingga rice. Na hingga ke sea or blue. Okay.
Haimani. Tarmeno jagawo ma by na clearly contrast thong. Oke kintu kaisa ya. Wahai kumama example thong. Oke, dia borima. Next slide. Na versus enggak. Moon. M-U-N. Moon. Moon kita tahu thangka ku. Oke. Moon umpur ke name. Ini moon tama. Oke. Sa versus ha. Sa is one, ha is like ma. Oke. La versus ra. Like, lip, right, came. Oke. Orang ada N, orang ada M sampai suku mu common mana orang ke N sudah siapa sakawa? Apa? Oh yang sakawa oh ya Lo bang lah. no. Kamu kok ya? Sakawa. Oh, aja. M mana nama ni? Em ya em. Yang simpan dah kan? Apa na versus enggak? Yang uglok di sabong ya. Surpes kan sini ya, uglok di bumbu. Oke, uglok di bumbu. Like orang ma by masen, u by usen, itu orang change. Kan ya lo. Oke. Final dikit change kan? Na versus enggak. Orang na rekha munung thaka, orang enggak rekha mungung thaka. Tarmane kontras. Suruh ambil aja, suruh beskan seminggu namanya. Oke, uglok bumbu iman. Oke, root one. Same thing like itu orang apa tuh sampai ya? Oke, next slide. Wow versus ya. What pig yang hen. Oke, tarmane sini apa ke semi vowel. Itu semi vowel tunggu. Kau nak buat clearly kontras, kau nunggu tunggu. Oke, tapi kau nak mana? Tono nggak kasih berat kotor captan. Oke, ini kau baru like high tune by low tune nuzabu. Hiaba, ya, like kukicin. Oh, like rangkol, like talong, ciru. Angker bong ke bong ke sulu budaya bong ke tinta saja. Pasal even saja itu bong ni tong. Oke. But itu sini kau borok, especially borok karung ni mostly duita nonton nukzago. Abang kakaisa high tone type low tone. Oke, hasilnya jadi pas kerja saya bilang tangman. Itu orang high tune no, sing siapa use kaya, sing diacritic marker sing use kaya. For example, like for high tune hingga overhand. Okay. Over use play. Going to the tam sana apa to the right side. And lock in get to the left side. Okay. Sungguh diacritic marker sing useful. Itu all jaga bahwa hasmi je pas kerja saya काम थमनी je age cannot represent as a marker of or high tune or tonal purpose. Tanya ba age bo already kaisa consonant Gabo high tune bo bahke represent thai manai ba. Sing kama bisa berobon go like H not tui par optam khlai. Abo ke siga mala like high tune no represent thai na bagai ba word no kaise separate thai na bagai H no use thai jaka. But that is totally wrong concept. Tani ba sini H already thasma apana tui minimal pairs ba phununga. Contrast ba phununga. Okay. H cannot represent as high tune. Abang nimaya. That is totally wrong concept. ठीक है से नंगर चले ना बाकी same ano, but for presentation of nungtung din ako na use taimiya. Because this is totally wrongly descripted use taimani. Okay. Tahi ba thasing ni je ang nong minimal pairs, throw minimal pairs se contrast se phun komani a jaga already H nitos komo. Ang kamama example phunuga. ठीक है ta. So this H cannot represent as high tune. Orang quite example berkah like cha with ketek nomor cha right ini kok jauh ini ada ba ang mai jauh ini kok jauh. Okay, something like that. Ang orang je macam ahin berkah. Okay, jika like thui what we can. Okay, then
cái thui là ok các bạn cái bảng cái sai mana cái chừng yong sela yong beri cái gì vậy अच्छा ओके ओके Oh, yang kan yang macam ni yang oke mistake pun mana oke sing usually sing use aja ya sing provide consistently use lain bagi na wah pronunciation tham oke cái chừng yong bro cái yang yong sela yong beri cái gì vậy cái tong like yong cái gì vậy yong sa pup sa mana oke cái like hasin sang hasin like ginger okay tươi water tươi is to like top tươi tiêu man okay top tươi tiêu tapu like sal okay like thai suka I mean thang except thai cái tang nó plak apa kita belum tahu oke apa actually ini bus yang saya apa saya high tune actually first jenis kokta tu mana takut oke you ni shakawa stress যেটা বুঝছেন না ওটা কেন তেমনি ওকে अब सर সেকেন্ড যেটা চিকেন কে যেটা তাকু আবাকাই lo খুব ক্লাইয়া আবাকাই ফার্স্ট সিলেবাস ক্লাই না তাও ক্লাই না তাকু oke ওকে তাকু second bosor second haikun samti bo haikun kering apa বাবা হ্যাঁ hah বাবা না sal oke yang dia sal talnya di bawah sehingga itu sengkok sepuluh orang senasib realize saya oke as for my understanding angger atas for your understanding oke sing actually si pro diacritic marker sing use saja okay so sometimes singtam khai sing face problem कर just like Bhaskar sama hai okay so overall sina ngeke actually teba research tambo teba kona sugui teba wang sugui teba apna tui actually amoni represent khaina sikam bangsa ka tone of actually chikum saya berat kotor okay so apna tui teba research ko khaina ngo ikan just no understand bagai abo phunmari mane diacritic marker tahake use laisa to present low tone and the high tone okay koro data ani koyekta data wrong phone mano I accept it কিন্তু जों diacritic marker use खायना bagi no जों problem face खाय bisa misa wa hai thank you basing sipro abo conscious asing sei thang wi hai itu অবনতি go অনেক সাউন্ড খায়না তো actually abo kaisi জীবন sa chap tari অনেক কতর চাপ তারা okay okay conclusion aja so on the basis of the present study I'm going conclusion in draw Ikaw mungkin saja, kau borok, ibu borok family, ke apa tuh anggota interaksi saya kenalkan. So based on the animal biar, semua teman kah, kaidok, pabil mah kah, kau borok pai sari deh kena. Tai tuan kita, teman kah, seng conference, calling semang kah. Ke emang tuan ti, oh jaga teman ini extracted sound, kaija. Aspirated sound I come anta kabong ka ha tai kaija stop unaspirated sound ma ka tai kai tham nasal sound ma nanga tai kai ni negative sa ha kaisa lateral sound la kaisa trill sound ra tai kai ni simi babe ma ka wa and ya gamun bisingo ko poroko Kini waktu menuju abang high tune and low tune. Asal no, apa?